Manipur se ai China uni ai state mani train panchu state ni Ningthong pan Manipur ma cha waram di kai khoi na loksing yare moi cho hoi tana yaning ba kai yaning da ba kai ai tana le re Manipur le ju pra puna ma che we are all Indian let none divide us hai tana khoi na so hai ri bini pen de be tu la wo khong ba ha na political party ra sakar pai ba du de chai bi wani ai khoi India ke against the leite ba Manipuri ma cha ji le ri mam che except la lo bai China khar na tana adu ki pot adu da le ra ba chi da tauge yauna tauge yaba pochida pungkai kalam 100 haimandana tanna tale constitution challi bro article 14 right to equality 19 right to freedom lambi chapa yum kai mapum amda leibe aba isa yum da hanjin jage haiba si handaba refugee dawna treat tauba tahoi bahuna tare na India government se mi yamaga oramade aba kali hana nga amna ha li chai na phu yai pabung na hai hoi adu kum bigi port sida khoi chi yam na ham thab mong am da tawre ba aduna hojik leiri ba mayam sida manam tawge di ilai ban tro chawlo ba mayam si control to sida Manipur sa sum thadok ni dana sum thadok tana kari kanam ke phangge ba moina aduna ne na yang khairak pu de haire ma marat ki bhishma do Malon tara maling ami moi londa da moi du da matamdu na malon tara maling le sep ko wari metungina arogi am kan ngara do Krishna baba mai mabungo Krishna baba khulai homlak paheli ba Krishna wa sai imni da norok ta ge ga na asi bo khulai pahan mangam ba bisma do ja dhonge ma cheng charu ga degi machanu pa masugu thoya da na ko asi da Draupadi gi ma pitching ga ni da na moi jwar sana ba degi to do ma kham ngam de ba Hare Vishnu Haragale. Aja Chamana Maron Tramani de Hojulator, Pichiviki Pakarba, Labor Takaba, Tam Homaki, Pitiviki, Arapasa, Kayaba, 40 kilometer, like Anigana Humbo Hybra. Masigi as a man of Pitivi, the Koirabaneva. I think Mating Graba, the Puna Pitivi, Power Siga, Humarichu, the Auxilla, Nebakana Tramka, putting a canopy, Kamgala, near to Toba, Manang was Modi is the Pitivi to Kongarabana. Sigumano pass in a Manipu. I can the mighty Vishnu Haiti, Ram. I got a talk to her later. But Ramchandra Baba, they had the BJP Mandel president, or Helam Nidra, both with the Kadi, Congress Kagami. She would be Paginiko. As a Sumaina told about me as Sina, Machida question my mamma. I need to tell him to Hyman the Mutal Walgi, Guinness Book of Walde Kota Yavum Tokro. Tay Ohumbu, Magi Party chief minister, Magi Party president, Magi Party legislature sing opposition Yauna MLA Humpu, Sigi Manung the group Sina, Unazage Haibada Modina appointment Pidri, Loidriba. Chita datum Sason Paibu Kambu and her politics to Bodinati. Sason Pari Bukamusi Kayam Kuni Yang Durimno. Modina Sakangbi Draba, Modina Chimisa Oramba, Modina Speaker, Oriba, Modina Mantri Mandon Oriba, Sing September Tarahum de la Pine, Tatan Haibido. Moi Mamma Putarat and Kenaba, Dice Motak, Modiga, Governor Ga, Leba, Mamma should I cook it at Tamam, she labor. That me, Missy Kenabanico. I know where they, if I wear their position, I depart Kakalka Modiji, when he pulls out welcome to him, when he pulls a Hibira Mohanis. Cano, Hagadro. Timmins Orambamna, Mantri Orambamna, Kananum, Takabata, hey, Jakarkano, Hagadra, Sidle, Modia Chokri Mamangda. Other Mahuta Una Deba, Manas Una Nabato Deba, Lord Abonide, Amaham Tabatata, Tamabane Koina. No, I get in an India and a high between the Batang Iron Neva. I don't know, Mamma Tobusida. Hojiki and Saige Aina Haiba in the head of the civil power door. As a quick Supreme Court now, 1998 appear cheaper hotel. According to the Supreme Court of India, 1998 Supreme Court, page 431, the expression in head of the civil power. In entry 2A of the list 1 union the Yorito, and in entry 1 of the list 2 state list the Yorito implies that deployment of armed forces of the union shall be for the purpose of enabling the civil power in the state to deal with the situation affecting maintenance of public order.
public order se maintain tawna ba adugi mari lena ba thabak thing tawna ba which has necessitated the deployment of armed forces in the state to Manipur ki public order law and order asigi mateng pangnaba civil power haibati civil administration haibati district magistrate na pudai ne district tadi disina adugamba tu da haibati police na operation tawbada adagi laipa nga nana bagi kari kari tawbun thokpu chingdu tawbada police na tawbu ngamuida banina madugi civil power laibado maduda laiba armed forces mayam china tawraga police ki matung ilerga kari tawseba kala mi pa cheba kala da operation tawseba tawdam ne ba adu puna mag adu amata tawdre adu moi lo da piri base tawdre ba adagi mathakta amuk ka dawra akoye tawfum thokpa singa sida why they did not take any action including combing operation, search operation, massive operation. Aduna government si mamitang ba manapang ba ojarabra ba. Oh, okay, that's a question babu. Amasana tangja ba na to. Yes. Mana tanghan jaraba. Okay. Aduga Manipur si matang sida. Okay. Aduna adu puna mulu to ba ni iro libe da hani bi kayina da. Government se masi mamit pangan si. Mami pangan si. Okay, thank you very much. Adu da amak tang heren. Mami pangan ge hero di magi michang de le ba magi macha machu direct mana pokcha ba BJP ge MLA kontra tare oi tare tu ngak tang khai do kor moi to khai ta ne hai ne ngam di ga moi kun cha do adu na ma pa do hau do pam chang ye ba na tar de ko yar roi da tong re che ko yi thang ne ba na do hai ra ga imung am da har ga yar roi da ko je ma si kanam di to si da hai bam de chang ye ba adu chang bo di ma do moi ne to de ro di civil society mayam na to ra ga ai na to na hai ba jon kontra talu hai do jon train pan jon tari kontra to ti le ba na te train pan na to ge be assembly thogai bang ma assembly thogai du phai hai ba na te ko ai kan violence tension ba na te jon kontra talu ai di Santi lak abra na tragana lakador abra hai bagi chingna ba na tragama du gi nungai jaba du madi pabung adum express to biram ni matang sida hujung mayam pana basi mapungoina anubu government ama la agadra hai bagi prediction amadi national media singna even ngasi phawda so predict tongari central government gi maiki degi manipur gi issue si on the part of security the review to ba winna central leaders mayam manipur da lakador min kharani sida yo aga manipur da anubu government am install tawragadra hai bagi mayam da chingna ba adugi wafam ama national media singna predict tawri madug methakta manipur da anubu lenga ama lakpagi oithokpaje lady president rule si either dissolve tawgodoribra natraga extend tawgodoribra haibagi masigi wahang amazu yamna marak sida leibanina manipur gi anobu lenga lakadra lawaidra haibaga chaw wahang singsi marakta santi hek lakke hek tawbaga bom hek pokhaiba irang am hek lakpa masi pabung santi se sabotage tawno bo hotna ribra pabung mi yeng de kamai ubi pabung nam phajaba wafam ni hojiki haibse for the last about 3 years right from 3rd May 2023 till now. Masigi yamna mung tadaba charak chehing naiba achoba conflict crisis kona budi ethnic crisis ne na government of India na home minister na lauba taseng badi na taba madigi mung tanana basilakpa pre plan tawraga tawgi mung amada lakpani adumaina dum lakpana governance si leitabadagi third measure thokale the 4 5 6 7 na da dum control to we abani adu tawdana sum thadoktana me train thoi yobadagi ti minister ani yaune BJP ge military amso atoi ahum maga tarana manipur thogai rasi haidana phong haigala abana ba yes aduna as a result of that conflict or crisis aduna maram edana equity territorial integrity haibisi manga bana ba ko aina so yam toina haigala territorial integrity haibisi di lam legadabani aduga population legadabani sason legadabani lam ge chalu lising konitoi chom kontare tawbusi ekoi geographical area ina India la puni ge beda schedule 1 da piri bedigi matung ina masigi lam si lere aduga population to around lakh kontra lere governance so popular government hanigi aro hojiki na president rule government habisi chu laire adu di hariba lam masida masigi lam masigi tangkhai marom se chorana chorachanpu lishing mari square kilometer lishing mari rom tengnopal gisu adugumba chorakpa khara hendo engine kangpukpi mari train thoi around 10 bo harone
10,000 square kilometers se aikoi gini haidana achoba population section nama oriba maitei aikoi di manipuri ngakta bu haning bane de hojiki lairi sina khayal leko itei population asida masigi lising kundagi na kunmanga gumba ahum topi ama IDPC oira aikoi jagani Chanpurda ai hawa saba chatke picnic chatke okulda chatke nasi okul yak sorry Chanpu tengna upol kangpokpi chamadar parts asida yobangam darabana ba ado aigi lamne na claim to buse chide budi kanti juri to budi manipur gini budi haiba thabu pangthok pada yadre chamanana population jo haiba soran mi liching kunga mari manga se asi mayum da handindana hanigi original places singa da ताबे हंड्रे अदगिदि सासन जो चिंगद यौद्रे सासन यौदबदुदि हानिगी पॉपुलर गवर्नमेंट दुदा यौदबा दुदा नतना हुजि प्रेसिडेंट रूलनी गवर्नर रूलनी हाइबसिदा यौफम बुथो बसिबाबा यौद्रे बको लोयनो दा कांखोंग चाइरेबा अदुना सी मयाम सिना इने ता ततना हाइजबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दे कोइदि काइ खरेबा अदु हाइरेन मणिपुर जो पोंकाइ काइबा याब्रा अदुदि यारोय रेस्टोर तोबिए शांतिला अबकांदा सासन ला अबकांदा अमगा मगा चंगनरबा चिनरबा कुकी हाना ओरिजिनल लेरम सिंगना भेली द लेरबा अदुगा कुकी डोमिनेटे एरान हाइरिबे सिंग अदुदगी मेटे सिंग हंजेनर लेबे यारबा अदुगु मोरपोन मधु अरकांदा टेरिटोरी इंटीग्रिटी दि अमु ngakadorimeaba अदुगा शांति लाना बतुंग कोयना नागागी इशू कुकी इशू अदुगी इशू हाइन लेरिबु मयाम सिबुदि पॉपुलर गवर्नमेंट लेरबा कांदा तोंगानबा प्लान पॉलिसी तौरगा तुंग कोइना तौगदबदुना अमुक मथंगदा लाकदोरिमनाबा अनु सिगी फिल्म लेबसिदा नारांग नामतांग मंगा गे आयुगंता मंगागा मिनि खलदगिना निपान फाबुसिदा बोमा हुमदि पोखायरे मी अनि सोए थिना अदुदगी मयाम सिना एज अ रिजल्ट ऑफ दैट युमदु मै साकपतोना पुंसे सेगायरे जिकि युममा खक्तंग तावा तेदि लोइन थोखरमनाबा अदुना सिगी लाइबा मयाम सिदा अखोने यंगदरसि क सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगसे कदौरी हाइबदुनाबा सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगसे मसिजिका हाइरिबे एरिया दुदा यामना चौबा सोको मै बफर जोन हाइ तारे कुकीना हाइजबा अदुगा इंडियन आर्मी असम राइफल न चिंगमा खरना सो अदुम बफर जोन नि हाइबिगी मोंगदा लौबा तसेमदि बफर जोन दो लो दि लेतबा अदुगा असेंगो पाउ बफर जोन से कॉन्स्टिट्यूशन द लेब्रा हाइदना एखोगी एमपी बेमोला कोइजमना एखोगी सिक्युरिटी ऑफिसर सिंग द हंगिबगी वीडियो सो यम वाइडली सर्कुलेट ओइली पाउ कॉन्स्टिट्यूशन द बफर जोन यावबा एंड सो व्हाई देयर हैज टू बी बफर जोन बिटवीन एखो डिफरेंट कम्युनिटीज इन मणिपुर करी लेदोइनो हाइवे क्वेश्चन दने करीम पद हाइदे पाबुंग नावजे हंगिरिबो क्वेश्चन सिमक ngan hangibai wafam dane paung ain pusan jari yes adugi juda mai chanura yawol haibra abi tora delhi degi international ge miti taba ma pumpunam ni pumcha mai ami to da ma question answer chan punga ne hum to greba aduda aina khangjaba singda logi oni yenga adugi is there any notification gadget libra notification libra amatta leite aba chumna bhavna saba cham cookie chlo na mona te ko cookie gi manipur thogai ba pamba cookie ek top terrorism tha jaba pamba mi aran hoi to ba kangbu ga sam gi army di hai adra security forces marak te gi kharaga bhab na yamina ga se security kanoni buffer zone changla kanu kai ba da hangda hangora ga di cookie sing na noi da to tor kan ko kan to no na mai te kan bi bu di saba adu ma tu gi pot na tawa adu to duna lere adai di buffer zone chi lo na ya ba do na buffer zone gi protocol thugai ga no protocol na khamu khamra khang da khang de protocol ma di le ga dam ne ba the buffer zone chi within the state of Manipur within the country has Indian nation India ki manungda leibe ya bapot amara Hindu ga Muslim ga tauna batu buffer zone tawgibra tawde Hindustan Pakistan khai girba matungda Hindu ga Muslim ga yanata dalam jaga da khara khana baleko party cookie conflict buffer zone leibra yes adagi naga cookie ga buffer zone leibra adagi maite pan atu de haiba har se no ni khakta gi ni atu ko me ra do amta madu te mate babu complete bifurcation of administration adu gi pot ado hojik ki
cookie na mai te de attack to ba in the name of koi bu ot pi re separate administration PU in the form of union territory with legislature oi de oi tho oi da ba wai di ai ne ta mon cookie na ha du oi tho hai bi na ta ba lo da ya da ba ai na ta na ngon so hai bi do 363 sing matang da legal gi oi ba lo yang atan na tra su ko channel journalist khara ka to re ka 363 sina manipur ga tripura ga de sok pa ya de shi kari gi no maduna maram oi na article 3 se 363 gi mateng da sok pa ya de article 3 du na thugai ba na tra di manipur ga tripura ga di thugai ba ya de na adu le na moi na mu kang khalak to na ara nan 30 to su ku ki yogi ama tho ine koi separate administration in the form of union territory se masi phangdrim ge haide moina it amounts political solution hai moi lo da masi phangdraba separate administration ge pod chi phangdrim ge di koi sarkar sem yaw roi yaw be ade haina dictate to re ba asi punam ge se india government na through governor ge honorable governor ki kuthang da yeng da le re ba Adodi security forces sing achi kari tauna ba thara kono aine tatana haiba in aid of the civil power amaramda in aid of the civil administration is civil power ni civil power haidana iri adodi list 1 gi entry 2A list 1 ji union list ni ko asida so bharat sarkar na agent when required state amada armed forces ma'am security forces ma'am thajin mangami subject to the control of the union controlling mon to godam ne to mon pi godam ne chumi ado field la ko kan du de mi phaga da pun ko da in aid of the civil administration political wina na chatpa du da machine nong ka pa yam sa ka ta be abna hangdong na te ba ko ai je khala alai ba lon da hai rabani in aid of the civil power ai bi si da pun ma yok je re ba kali to na ba maintenance of law and public order bu hai law and order ke khar kan khalam law and order to not about public order sa maintain tawna ba civil administration da hai the district magistrate ki kutang da hai the police moina operation chatpada natraga kaligmam chatpada police ya wadam yam darabde SI ma or aduma aduga nomaina ka po khotpa tawtar ga budi hoi educative magistrate ma ya wadam ni aduna aduga migi por ma lebda khoi da order phangde khoida bom kapsulak pase akoina hanna bigi tawde na amatu hairam gadra kana omna di tamiko haibum thokte na in end of the civil administration haibu sida lone yaujare ba exactly adida agit tumina chum yengna leibase moisi it will amount unlawful activities da or act of terrorism da sogot labra adu sogot labdi Section 111 of Bharatiya Nyaya Sanhita ki organized crime. Asida yokhalabadi abetar orabadi madugi matik chaba dandi punishable 5 years imprisonment aduda lere. Then Section 113 113 hana yawram dabani BNA seba IPC ko olapasidati what is terrorism haibsi yawreba. To strike terror in the minds of the people. Komenda karida du toba mai hamdu ki toler ka marakta mi kanglup amata ma khoi ki thak thak nik pagi terror se strike tor budi machine yaisil la boidi adu act of terrorism ka reba adu ki punishable di adu du le okay bau I have two very short question bau ngalak chaning is bau security forces se tumin le ne lobi ba bau na security forces se tumin le ta de karke tore adu di bau kari gino tumina leise pabung ni yeng da haidare moina tumina leise gi maram se kari gine lopi pabung india government na adum yaba tawru no hoye na haiba manba direct pu de haram de bajai ko na koi na mai karmana administration ge mong da karma direction pi ko le haibedu khoina udra ga su tawram ga da ba kam kana haibu de yadre ro da ib da kali da tawraga adaya da kan yam khang jelu ba kanate babu aduna ngasai gi tawhanda baze hauji government of India na koina na indirectly or directly matugi moi command amal leram gani habani babu na bi je nakai kitang sengna ina haijara kada maduna India da kari kana ge sini babu aduna kana bai mayam na dum khangi ba manipur haba lam sidi mangoi manipur da leiriba more particularly maitai haba kangbu che masi moina mayam na chu haina batuni ko
moina machi khara recalcitrant haire ngakchau thekpa kangbu ni chai lising ani gi maning tam leire ga aidana mukcha ba pauna gi macha machu ni tekendra je kini thangal gi ne na haija ba anti inda oiba anti inda oiba di kana no oiba akoi gi lal hori ba na harol sing chen hekto oire no oibro namdra lo sele tha class le tar sa thamme manaba mong da na ga ga se de police ge da to punmin na si nang gi sason da I to ga kan yes Common Chabam the Piudana, said Huta. As an ma part Shiva Bokonani. 15 October 1490, 26 January 50 pound the part Shiva Wheel there. Yes. Constitution Chalabakanda 26 January 1950, the part Shi oil in Naba. Then Advisory Council, Territorial Council, Territorial Assembly, then Chaikulum no State Pilimna. Shida Kanagina Haruna, Lala Horoidorino. Lala was what Palateko. Lala Badina Coin Indiana. No, I couldn't hold una, I because some man draba. Okay. Aduna, Indiana, Lal Hoba, Manipurgi, Hositi, insurgency, belligerency, Tatala, Minitenga, Donatre, Minitenga, Sina, Kuki, Mother Hore, Manipurgi City. I know, I try to name Tagatonate, insurgency, like a belligerency, I will like a labanaba. Oh, I want to Wangam Daba, it is up to them. Aduna adugo migi film dala alibisi Indiana aduna adugo sunaba nangi pokum du da okay Paul adugo ba bali ge underground sa okay mase themba ya daba wan sasi ya daba mayamum le holi dana yes Paul mase takhai ge takhai ya ai Paul answer do chap chap phangje adu mayam su uramani namdana Paul da dik to ga ai mase answer se de lahubune ai Paul party cookie conflict loigre naga cookie conflict loiki manipur even Meitei Pangagi conflict loiki Malim gi ini yemu tamda koi achobo crisis sing ko Gulf War gi then crisis Africa the labor crisis Middle East the labor crisis me am resolve to re babu how Ukraine crisis resolve to Russian Ukraine crisis resolve to kan honari Manipur gi issue si government of India gi makha da labor state government amada thokpa Manipur gi issue si babu how difficult it is to resolve yam lu za na Manipur issue si resolve to na bo na bada kayam difficult oi za na babu masi it is beyond the power of Amit Shah not beyond the power of Prime Minister Modi daga lai kha za la sini Prime Minister Modi naga tawung ngam da ba Amit Shah naga tawung ngam da ba BJP naga tawung ngam da ba moi gi tawung ngam gi pangan gi wang ma da lai kha bra is that too difficult to resolve this crisis come in people nam chume Manipur gi praja sing ji test to bone na lawi lai ga hogal pangam bra ngang haigal pangam ro mar government ka thengna bangam ba High Court, Supreme Court, challenge soba, Namro. Kind of game, and I quite say, quite a swallow bride, color, low get that, they were quina. Madam de, was it a kind of Wangam, Court, Kande, Makande, Modi G, Shigi Makada, Loyan Mak, Course with the Habiateco, Labugumna. Legislature, executive, judiciary share under his control. Autocratic number 1. Canada so. Hai Helena Karilam no Kaur Kanadara. Tano Amagi da mana autocratic style of election when it's at a rare Haidana. Aduna Adu make it port amole with the mana Sanabana was Chikalabo on the Sanregi BJP is Sasuna tables in the other Toripsi. Modi G is Sason. Whatever Modi says, yes. Modi ki Canada BJP ki Minister Tara room late in a coast Tara room or subject to correction Mapantara. Masida BJP na simu puthoy highway ba Modi ji ne yabira e 4 crore su thajare Modi ji na tu to bela ni ta na hai ba angang chingna ka hai ba da nungai halle ba Modi nung nungai ba ni amaronda asi to dana Modi ki sason sida magi sanapati ababa amesa hai ba ma phangye do adura masi makha manu sindana ponama asi to re ba aduna Manipur ki se kaya हम लोग इन पहलगाम में बा पाकिस्तान ना इन्फ्लुएंस तो वो टेररिस्ट में हमने तो वो दुबू माँ है तो 22 मिनट है बा नरेंद्र मोदी ना मिनट को नहीं थोड़ी देर लोगे मैं हम फारे मुझे ना ये तो उन ट्रायल चलता रहियो कया थोड़ी मुझे था फादे मिनट को नहीं थोड़ी दा अचूक पहलगाम चलो चले बाबू I just one second अंदर लोग जगह Housing NIA the case they have not problem. Manipur gi handaki bomb blast series high. Eko gi national media sing court over. Handaki Bishnupur gi bomb blast.
bomb blast series hayab sisu NIA de sinagre china sigi mamang sing du NIA de sinagre but Manipur context the NIA na sinagre case sing sigi result se pabung kamai yengi pabung ngasai hai ba yam efficiently and effectively ai ko gi mapan gi palgam gi issue da sumaina NIA na lokhle kan hai se aro da pabung khena ba kai ki ubi ge Manipur ni duna Manipur da CBI fair NIA fair subject to moibu uchita bahantana hai bana te ko whatever Manipur ke case ma CBI na paikalu adudagi NIA na paikalu adudagi kanona atu na paikalu ED na paikalu hai be sida Manipur haro consider de hakta fail oire ba hai de fail oiba male hakta ko pura fail oire hai de I'm not authority adu mukti hajan ba tagani adu megi port adu da leiba sida Manipur sida magi yamna sincerity leina Manipur se China uni ai state amani train panchu state ni ningthong pan male pa macha waram di kai khoina loksing yare moi so hoi atana yaning ba kai aning da ba kai atana le re Manipur le ju pra puna ma che we are all Indian let none divide us haidana khoina so haidi bini pen de be tu la wo kong ba ha na political party ra sakar party ba de chai bi wani ai ko India ke against the leite ba Manipuri macha le rim mam che except la lo by China khar natana adu ki port adu da le ra chi da to we ya to we ya bo chi da pung kai ka han jan hai man na tan na tale ko constitution chali bro article 14 right to equality 19 right to freedom lambi chapa yum kai mapum am da leibe ya be sha yum da hanjin jage hai ba si han da ba refugee da una treat to ba to hoi ba hun da le India government se mi yamaga oram da ba ka le na nga am na ha li chai na phu bu yai pa bung na hai hoi adu ko megi port se da ko chi yam na ham tha mo ngam da to re ba aduna ausik lei ri ba mayam si da manam to ge di ilai ban natro chawlo ba mayam si control to bu si da Manipur sa sum thadok ni da sum thadok na kari kanam ke phange ba moina aduna ne na yang khai rak pu de hai re Mahabharat ki Bhishma do Malon tara mari ngami moi londa da moi du da matam du na malon tara mari le le sep ko wari metungina adu ki am kan ngar ba do Krishna Baba mai mabungo Krishna Baba khulai om lak pa heli ba Krishna wa sai imni da no rok ta ge ga na asi ba khulai pa han mangam ba Bhishma do ja dhon ge ma cheng charu ga de gi ma chanu pa masu thu e da na ko asi da Draupadi gi ma pi chingani e da na moi jwar sana ba de gi to ba do ma kham ngam de ba Hari Vishnu har ga le aje cham man na maron tramani de ho le tere prithvi gi pak kharba Laiba tha ka ba ki tha bhau ki prithvi ki arap se kaya ba koti kilometer lak ani de na hum ba haibra masigi era samana prithvi de koira bana ba adik mate ngam kara ba adu puna prithvi ki war power se ga hum mari chub de yausel na ba kana tram ka Putin ga khana ba se khamgal ba ni adu tu to ba ma na ngang ba se Modi is prithvi su kong na ba sigum no pa se na Manipur he hai kan de mai de Vishnu haite Ram hai ga le thok na le Prabhu Ramchandra Baba Ajodhya da BJP ki mandal president ohelam ni da vote pe dikha de congress na ma ka ge sibudi phagi ni ko aza sumai na to ba mi asina ya ro ya ne machi da question ma mama ai ne ta na hai bu hai mandan mu tar wal ge Guinness Book of World Record ta yagum thok tro tai ohumbu magi party ki chief minister Magi party ki president, magi party ki legislature sing opposition yauna MLA humpu sigi manung da group sina unajage haibada Modina appointment pidri loidri ba chete da tum sason pai ba kambu aina politics to bodinate sason pai ba kambu se kayam ko ni yang derim no Modina masak khangbi daraba Modina chief minister oramba Modina speaker oriba Modina mantri mandal oriba sing se September 13 de lak pa ni ta na haibedo moi mamang phuttara tin khena ba dais matak ta Modi ga governor ga leiba mamang se ko ke na ta ma si leiba ada mi si khena bane ko I know where they if I wear their position I the phat ka kal ka Modi ji Manipur welcome to Manipur khara haibira mo haine nang sang kanu hai ga dro
Minister Waramabna, Mantri Waramabna, Kananam, Mutakabata, hey, Jakarkano, Hydra, Sidle, Modia Chokri Mamangda. Other Mahuta Una Deba, Manas Una Nabato Deba, Lord Abanide, Amahantabatata, Tamabane Koina. No, I get in an India and a high between the Batang Iron Neva. I don't know, Mamma Tobusida. Hojiki and Saige Aina Haiba in the head of the civil power door. As a quick Supreme Court now, 1998 appear on Chipal Hotel. According to the Supreme Court of India, 1998 Supreme Court, page 431, the expression in head of the civil power in entry 2A of the list 1 union the and in entry 1 of the list 2 state list the implies that deployment of armed forces of the union shall be for the purpose of enabling the civil power in the state to deal with the situation affecting maintenance of public order. Public order is maintained which has necessitated the deployment of armed forces in the state. So, Manipur ki public order, law and order, Masigi, Mating Panglava civil power, Hybidi civil administration, Hybidi district magistrate, and Pudane district, Disina. Adukumba to the Hybidi police na. Operation Tovada, Adagilapanga, and another Karikari Topum Topuching, top of the police and the Topungam with the Banina. Matuki civil power, Lady Vedo, Maduda. Naiba armed forces mayam China. Tauraga, police matung ilerga Kalito Sheba, Kalai mi pa Sheba, Kalai the operation to Sheba, Togodam Neba. I don't put them ado amateur Todre, the muy low the pity, but say Todreba. I think Matakta, Mukadore, okay, Topum Topa, sing a shida. Why they did not take any action, including combing operation, search operation, massive operation. Aduna, government Mamitang Manapangba or Jaraba. Oh, okay, that's a question. Amasana Tangjaba Noto. Yes, Tangan Jaraba. Okay. Other government for Matang Shida. Okay. I don't know, Rutabani, Roli with the Hani, government chair, Masi Mamit Pangan Shi. Mami Pangansi. Okay, thank you very much. I did Amakatan Helen, Mami Pangan Herbo de Magi, Michang the Riba Magi, Machamasu, direct man, Pokchaba, BJP, ML, Contrat Taret, or Taretung, Acton, Kaidokoro, Motokaitane, having an Amdigamoy. Contrado, I don't know, Pado, how do Pamachang about not the Koyara, that's all the check, Tangnabana, Hiraga, Imungam Daraga. Yarida, I was a Masikanam de Toshida. Hibum the Changaba. Yes. I will Changabo de Matumuna Todrodi. Civil society, Mayamna, Toraga in a toy, Hiberjon contract, Taru, Hibido, John Train Pan, John Tari contract to Libanate, Train Pan to give assembly to Gaibang, assembly to Gaibu, Payabanateko. I can violent ancient Banate. John contract Taru, I did double tone of Miam, Yoma. Momentum do you want? Okay, thank you very much.